dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abadepite bo mu mpuzamashyaka Union Sacrée ishyigikiye Perezida Felix Tshisekedi basinye impapuro zisaba ko Vital Kamerhe, perezida w'inteko nshingamategeko, yeguzwa. Vital Kamerhe wo mu ishyaka Union pour la Nation Congolaise afite abayoboke benshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niwe twita ngo ni pacificateur, n'umuntu ukunda amahoro, agakunda ibiganiro kugira ngo mbese inyungu za benshi zibashe kuboneka binyuriye mu biganiro. Honorable Jean Bosco Sebishimbo, depite w'intara Kivu ya Ruguru, watorewe muri Masisi, wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wavanyweho hashyizweho ubutegetsi bwa gisirikare. Mu Bufaransa harabera urubanza rwa Sostene Munyemana mu rukiko rw'ubujurire. Urubanza rwatangiye kuri uyu wa kabiri. Nkuko bivuga yarigeze ku mwana mwiza cyangwa se akagira ikintu akorera neza abantu, nta kuri nduru nyumva ngewe ikitwereka cyane cy'urukiko ruzareba cyane n'ibyakozwe n'ibiri mu byo ashinjwa n'ibyo yakoze hagati y'ukwa kane n'ukwa gatandatu 1994. Maître Richard Gisagara wunganira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ikaze mu makuru. Dore ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugezwaho na byenzi wacu Themistocle Mutijima. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, perezida w'inteko nshingamategeko Vital Kamerhe ari mu mazi abira nyuma y'uko abadepite barenga 260 benshi muri bo bakomoka mu mpuzamashyaka Union Sacrée ishyigikiye perezida Felix Tshisekedi basinye impapuro zisaba ko yeguzwa. Baramushinja imicungire idasobanutse no kudaha agaciro bagenzi be mu nteko. Iyi ntugunda ya politiki ibaye mu gihe inteko irimo kuganira ku ngengo y'imari ya 2026 ndetse n'imirwano ikomeje mu burasirazuba bw'iki gihugu. Muri Nigeri, abantu bagera kuri 22 barishwe mu gitero cyagabwe n'abagabo bitwaje imbunda mu karere ka Tilaberi. Abatangabuhamya bavuga ko abagabo bari ku mapikipiki barashe ku baturage bari bitabiriye ibirori byo kubatizwa, bicamo 15 hanyuma bica abandi 7 hafi yaho. Abategetsi ba Nigeri bemeje ko igitero cyabaye ariko ntibaravuga umubare nyawo wabo cyahitanye. Akarere ka Tilaberi gahana imbibi na Mali na Burkina Faso, kakaba gasanzwe kagabwamo ibitero n'imitwe y'intagondwa igendera ku matwara ya Kiyisilamu. Ingabo za Niger ziracyakomeje kurwana no guhagarika ibyo bitero by'insubiracyaha. Naho muri Mali, ubutegetsi bwa gisirikare burasaba abaturage kwihangana nyuma y'uko abarwanyi b'imitwe igendera ku matwara ya Kiyisilamu bafunze imihanda minini bigateza impungenge ko amakamyo atwaye ibicuruzwa agwa mu mitego y'iyo mitwe. Minisitiri w'intebe Abdoulaye Mayiga yemeye ko iki kibazo gikomeye, avuga ko ingabo zongerewe kugira ngo zirinde inzira z'ubwikorezi. Mali imaze imyaka irenga 10 ihanganye n'imitwe y'iterabwoba, kandi akarere ka Saheli gasigaye gafite hejuru ya 1/2 cy'abapfa ku isi bazize iterabwoba. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo kuri wa gatatu yamaganye ibyo yise ibintu bidashobora kwihanganirwa abaturage ba Palestina bo muri Gaza babayemo. Yagaragaje ko yifatanyije n'abasivili kandi yongera gusaba ko haba agahenge mu ntambara ishyamiranyije Isiraheli na Hamasi. Yagize ati, nifatanyije cyane n'abaturage ba Palestina muri Gaza bakomeje kubaho mu bwoba no mu mibereho mibi. Kuri uyu wa gatatu, Komisiyo y'Uburayi yatangaje ko ishaka guhagarika amasezerano y'ubucuruzi agera kuri miliyari 5.8 z'amayero by'ibicuruzwa bya Isiraheli kubera intambara yo muri Gaza. Ariko iyo ngingo ntirabona abayishyigikira bahagije mu bihugu byose by'i Burayi kugira ngo ishyirwe mu bikorwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburayi Kaja Kallas yanashyizeho igipimo cy'ibihano ku baminisitiri 2 ba Isiraheli kubo bita bimukira b'abanyarugomo ndetse n'abayobozi 10 b'umutwe wa Hamasi. Naho mu Bwongereza, umwami Charles n'abandi bo mu muryango w'ubwami bakiriye Donald Trump kuri wa gatatu ubwo yatangiraga uruzinduko rwe rwa kabiri nk'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump hamwe n'umugore we Melania bageze mu ngoro ya Windsor Castle, inyubako ya kera cyane imaze hafi imyaka 1000 icumbikira abami b'Ubwongereza. Basanganiwe n'umwami Charles, umwamikazi Camilla ndetse n'igikomangoma William n'umugore we Kate mbere y'uko haba gusura ubusitani bw'iyo nyubako. Urakoze Themistocle Mutijima. Amakuru mushobora gukurikira mukomeje kumva radio ivugira irondore mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Bufaransa harabera urubanza rwa Sostene Munyemana mu rukiko rw'ubujurire. Urubanza rwari rwatangiye kuri uyu wa
kabiri. Sositene Munyemana yari umuganga mu Rwanda ndetse no mu Bufaransa mu mwaka wa 2023 yakatiwe imyaka 24 yo gufungwa n'urukiko rw'i Paris mu Bufaransa ahamijwe ibyaha bya jenoside n'ibyibasira inyokomuntu. Ku murongo wa telefoni Paris ndi kumwe na Maître Richard Gisagara wunganira abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Ikaze kuri radio. Urubanza rwatangiye neza ku bwanjye, nta kibazo nabonyemo. Rwatangiye nk'uko amategeko abiteganya, tujya discussion za mbere, ariko bivuze ngo habaye ikibazo cy'abatangabuhamya, ngiye ikibazo ntacyo nabonye. Ariko ntibitangaje kuko buri gihe cyose uko imanza nk'izi ngizi zitangiye, abavoka ba defense ni ukuvuga ngo ababuranira ushinjwa bagerageza byanze bikunze kwimpressiona abarejure kugira ngo babumvishe ko hari ibintu bidasobanutse, babumvishe ko abatangabuhamya baza mu buryo budasobanutse, ko harimo ikibazo, bagashyira mu majwi leta y'u Rwanda. Ibyo ntagiye batabikora, igihe cyose barabikora. N'ubu ngubu nabwo hari ikintu kimwe baprofise ku mutangabuhamya umwe, bahimba ikibazo kitariho, kandi byaragaragaye ko ibyo bari ibintu bikozwe gusa mu rwego rwo kugira ngo batangire ku munota wa mbere batera ubwoba cyangwa se batera ikintu cy'urujijo mu bajire. Ni ibintu basanzwe bakora n'igihe cyose, ni strategie yabo ya defense. Uwo mutangabuhamya bavuga nta kibazo afite, azaza. Bavuze ko azaza, ndumva nta kibazo bakagombye kugira, cyane cyane yuko n'urukiko narwo ukora kumenya ibindi rwamaje no kubaza. Mbere twumvise umutangabuhamya wa mbere twumvise ni Colonel ushinzwe imikoranire y'ubucamanza y'ubutabera na leta y'u Rwanda, ukora muri ambasade y'Ubufaransa, Colonel Chevalier. Akaba rero ikintu cya mbere yabajijwe, abazwa uburyo abatangabuhamya babazwe bari hariya, abazwa niba hari ikibazo abona kijyanye n'uko leta y'u Rwanda yaba yinjirira imikorere y'ubucamanza. Ibyo byose arabihakana, avuga ko ubwo yabonye ibintu bikorwa neza, ko nta kibazo kiriho. N'ibibazo yashubije abavoka ba defense ntabwo byabashimisha cyane, ko bifuzaga gukomeza kubasha kwimpressiona abajiri. Donc mu kugusubiza rero muri makeya, nta kibazo nge nabonye cy'abatangabuhamya, nta kibazo kiriho. Ni gusa strategie ya defense ibishaka kwimpressiona, gutera ubwoba, kugaragaza ko ari mu rujijo kandi nta rujijo ririho. Ariko se iyo urebye imiburanire ya Munyemana n'abamwunganira, birumvikana wowe uri mu barega, uri ku ruhande rw'abarega. Ariko se iyo urebye ibyo basaba n'ibyo bavuga, cyane cyane nko mutangabuhamya bavuga yuko atabashije kwitaba kubera ko yagombaga kuba yagiye gutoza ikipe y'umupira w'intoki wa basketball, ariko kavuga ati azaza. Ibyo ngibyo wabivuze ubona nta kintu, nta reme bifite, nta shingiro bifite, uretse gusa nk'uko bivuga gutera ubwoba. Ibyo ngibyo iyo babivuze ubona nta kintu byongera mu miburanire yabo no kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Ni strategie ya defense, ariko kugera kuri munota mu manza zose zabayeho zimaze kuba imanza 8 ntabwo yigeze ikora. Nta defense n'imwe itarigeze ibikora ibyo ngibyo. Aba rero nabo ndizera ko ndifuza ko nabyo bitagira icyo bitanga, kandi tuzakora ibyo dushoboye byose kugira ngo tugaragarize urukiko ko iyo strategie ari strategie tumenyereye kandi itagira ikitanga. Ibyo bavuga nta shingiro bifite. Batangiye bavuga ngo umutangabuhamya ntazaboneka, bari kutwemera ko umutangabuhamya azaza. Reka rero nicyo nk'umunsi twabaze dushaka kudiskita ko n'ikibazo bongera bakigarura uyu munsi. Nimureke umutangabuhamya azaze, nagira aho ngaho tumubaze ibyo byose. Ubu ngubu gutangira gukora speculation, sindi kuno uburyo nabivuga mu Kinyarwanda, ubu ni speculation ziri gukorwa zidafite ishingiro, zo gushaka gusa kwimpressiona. Ni impression bashaka gusigira rejure, nta kintu gifatika kirimo. Umutangabuhamya azaza, batwemereye ko azaza, nibarekaze rero tumaze ibyo dushaka kumubaza. Ariko se koko nk'uko bivugwa ni umutangabuhamya uzanywe no kwerekana ko ibyaha byatumye Sositene Munyemana akatirwa imyaka 20 y'igifungo hamwe n'icyaha cya jenoside n'icyaha kibasira inyokomuntu, ko ibyo ngibyo bitabayeho. Ubu ni umutangabuhamya uje kwerekana yuko ari umwere, nibyo? Ntabwo namenye icyo umutangabuhamya azavuga, ko ntabwo turamubaza. Ni ubwa mbere aje mu rukiko, tuzumva icyo azaza kutubwira. Ikimuzanye gihe sinkizi, ntabwo ntacyo tumuziho, ntabwo ari muri dosiye. Ni ubwa mbere azaba abajijwe. Icyo nzi cyo nuko nkurikije impapuro baduhaye,
abasabye ko aza gutanga ubuhamya yavutse muri 1995. simbona ikintu rero yabazi ku byo uriya mugabo ashinjwa. Simbona ahantu byaba bigaragara ko ari umuntu ufite ubuhamya bukomeye kandi ari umuntu wavutse muri 1995. Ibyo byose mvuga ndagendera ku mpapuro baduhaye. Ubundi sinzi icyo ashaka kuvuga, reka tubitege amaso turebe. Ntabwo simfite ubushobozi bwo kureba muri future ngo menye iki kintu ikizabaho mu minsi izaza, no kubitega amaso gusa. Ariko twe tumutegereje de façon sereine, nta kibazo kimwe n'abandi batanga abahamya bose. Maître Richard Gisagara wunganira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, uri Paris mu Bufaransa, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu hayi radio. Nanjye mbashimiye ubutumire bwanyu, mugira umugoroba mwiza. Ni hano dusoreje aya makuru kuri radio. Makoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: inkoni ivuna igufwa ntivuna ingeso. Umunsi mwiza